Hayırlı günler, baramızdan selam! Yine taraftan biz bugün baramızda Yolkur Jurnalı uyuşturgan Big Motor proyektinin kişisine yıldı. İlerlege şora stiliz variyasatına hem Department Models modeli mektebi hangi tarafından uyuşturuldu. Allah takip sonra efendilikte bir güçlü almışlarımızı buraya gittiğine. Bugün Rüşü şarın davamında bizimle birleşir. Rüşü motor obrazlarını gösteririz, sohbetlerimiz, görürüz. Hem elbette oyunlar, loteriya, motor şartlar olacak. Güzel, siz hazır mı? Hazırlık hızlı demek bu şobularla bilgilerine. Siz hazır mı? Yine şunu da aytmamız gerek. Bizde Startup Forum, ben agentlığı saytında doğru efir var. Yani glavında şu an göre yılmayı otururuz. Sizin bu aranızda da teşekkürler. Şimdi bugünkü kışış aramızdan uyuşturuşlarıyla yakından konuşup gittik. Yolkur Jurnalı bizim kanalımızda biliriz. Varımızda yarattamız, sunmanamız, umutluyuz. Yaşasınlar hem yaşlar için çıkartılan jurnal. Söz olayından 2024 yılda o'zining 100 yıllık yubileyi belgilab o'tishdi. Uzun şuralar dinleriz. Hamida jurnallarda şuralar baramızda biliriz. İnternette de pek aktif. YouTube'da da türlü proyektler işler. Hem muhtemelen 5 kanalda 13'ten artık projekt turmuşa aşırılgan. Bu arada Yolkun o yaşlar sektorisi. Kimler kilişe şu Yolkun'a zor kadar edip efendim kulşuna olmalıyız. Şurada da uyuşturuşlarımız olursa Department Models kızlar hem yigitler için halı dara modeller vardır. Demek, nerse görüyorsun şu mekteplerin soruşlar için profesyonel okutuşlardan türlü disiplinalar, şahsi yardım gibi fotosesiyalar, Россия ko'rgan halı dara derecede türlü brendlar bilan ishlayapman. Borisi da Department Models model maktabida. Hamda men ko'mak shunday o'zasi kelib bizning Tataristonda ilk motor kızlar yaşayın. Motor kızlar tarafından bırakıyorlar gelişer şular hazır. Ezgine olsa almışlamasınlar. Şimdi şu motor kızlar üzerine almışlar. Demek ortasında gelişer bize Tataristan adresinde de ilk motor içiber kızlar yaşayın. Hem Bitlis'ten alanı toplar kuvveye geçebilir. Ne için diyende çünkü Department Models model maktabında 3 yaştan 12 yaşa kadar hem 13 yaştan 28 yaşa kadar kızlar türkümüne İdevorizalar var şu an göre siz de şaltratınız, siz de kasinde bakmışsınız ha. Department Models model maktabına güçlü olmuşlar biliriz. Şimdi şu an elbette stilistten başlamamız almayın. Bugünkü stilist Valiya Safina, Turdaşlar biliriz Ozan'ın en popüler stilistlerden birisi. Anında Tatar estradası yıldızlarından başla, tanınan sporcular, devlet düşmanları, hem de başkalar müracaatıyla şulay ol Tataristan'da tügül. Köpküne Rossiya bilen brendlar bilen de hizmetleştiğinde Valiya Safina elbette ayrım güçlü alkışlar direktör deyip uyulayım mı? Format uyuşturuşlarına karıştık. Aslında biz başka bir meslekler olanlar. Şunlar bir siz eser mi? Kimler eser şunlar kullanıp gidersinler herhalde. Eser oluşumları. Elbette motor şunlarına başka şunları var. Bizden moda şarası bulgaç. Bir de stilli, bir de zamanca Tatar estradası jırşısı dışında şafrası ile kıskası güçlü olmuşlarla karşıladığımız İlgiz Şehit Raziyev. Şiitmiş şakrımı
Ilgiz Şevraziyev. Zo'r rahmat Ilgiz. Mana shu olqishlar bilan uzatamiz. Endi demak, hurmatli do'stlar, Yolqin jurnali hamda Aliga proyekt turida birinchi so'z. Yolqin jurnali 5 oy davomida Big Motor deb atalgan yoshlar modasini bag'ishlangan proyektni turmushga oshirdi. Aliga proyektning maqsadi endi biz o'tgan yoshlarning, yoshlarning ularga trendlar turida so'ylavgina tugul, ularni motor kiydirga iratuvgina tugul, endi Tatariston Respublikasida yashovchi turli xalq ham millatlarning madaniyatini, tilini, urf-odatini saqlov bilib uchun qo'llanildi. Ya'ni endi Yolqinlar 5 oy davomida respublikada yashovchi Moray, Udmur, Shuvash, Boshqirt, albatta o'zimizning Tatar xalqining milliy biznes va iboralarini qo'llanib, ularni endi zamonshalashtirib, ularni bugungi trendlarga yaroqlashtirib, sizga motor zavod obrazlar taqdim etdi. Mana shunga ko'ra ularga zo'r rahmat ham shulay turli xalqlarning milliy kiyim ham aksessuarlari bilan Tatariston Respublikasining xalqlar do'stligi yurti zo'r yordam ko'rsatdi. Shuning uchun ularga o'zimizning жылы olqishlarimizni bo'lak tegadi. Biz zo'r rahmat. Ko'ramiz bizning zavodimizda maktabali qo'llanmalarimiz bor. Ularga da siz topshirasiz kelib bilasizmi, mana Yolqin jurnali nendek inisiativa bilan chiqsa-da, har vaqt qo'llab turuvchi eng kreativ ishtirokchilardan birisi shunda chaqirasi keladi. Tapmedia aksionerlar jamiyatining general direktori Shomil Muhammadovlar Sadiqov so'zni topshiramiz. Sizning kuchli olqishlaringiz ostida. Xayrli kun, do'stlar, kollegalar, muxbirlar, kishilar qatnashib bizning mas'ullarimiz birinchi yildan bizga onlashtiramiz. Albatta biz Inaz bilan ortag'amizdir. Bunday choralar yurganda Inaz. Shoga shittigan turamiz. Shittirak turamiz. Albatta kelajak bizni qiziqtira milliy bo'lar oldu. Biz endi milliylikda yerlashgan Savant yillarda shig'ir siylab, jilab, tubaday kiyib, shu ko'pilmaklar kiyib yurib bilan bilamiz. Lekin o Tatarlık anlamına tutmalı, o işte dünya milletine yarattığı dilden, Tatar dilde söyleşu, Tatar namun bölüm. Yani forması, niti formada bularak iş Tatar hissi, Tatar jeyde, Tatar kızda ilişkilerine geçerli de o. Sizden kolda, siz yaşayak bizden, ne şu an bile inaz bilen hazır, mütgalip, zıgıp parabırabız indi. Niyerek yorumken bu yaşayak. Rahmet, hoşlar. Biz rahmat Muhammadov, biz rahmat ederiz. Ishtirok olqishlarni berib, hurmatli do'stlar, bu o'rinda. Mana bitta o'zim shaxsan shu Aliga proyekt turida so'yladim, lekin endi Big Motor proyekti turida to'liq biluvchi hozir endi ayrim so'zlar topshirasi keladi. Demak, Big Motor proyekti koordinatori, Yolqin jurnali bosh redaktori o'rinbosari Ramziya Alimova chaqiramiz. Sizning kuchli olqishlaringiz ostida. Qarshilay yo'q. Qozonning top stilisti Big Motor proyektining olib boruvchisi G'oliya Safina, alkışlar. Hayırlı gün, başarılar. Dürüstüğün etkende bizim için Yolqin jurnali için şunday to'lqinlantirilish kun. Chunki biz endi o'zimizga shunday maqsad qo'ydik, mana shu Big Motor proyektini turmushga oshirdik. Aynan biz bitta har vaqt aytamiz, Yolqin jurnalining tub maqsadi Tatar tilini popülerleştiruv, yoshlar orasida Tatar tilida so'zlashilishi, o'sha til bilan g'ururlanishi, yoshlar ko'proq bo'lsin deb tirishamiz. Aynan shunga ko'ra bizning Qozonda, men so'zlab qo'rqmayman, balki eng birinchi shunday Tatar tilida moda ko'rsatuv chorasi kelga o'yladik. Qo'lshoqmi? Endi bu Big Motor proyekti bilan biz o'zimizga tog'imiz zo'rroq maqsadlar qo'ydik va kitdilar. Bunda bizning endi tub maqsad u yoshlarimizni, yoshlarni hozir turli xalq kiyimlari, urf-odatlari, ularning modasi bilan tanishtiruv deb qo'ydik. Hamda bizga onu shunday zamoncha trendlar ishlaydi. Zamoncha obrazlar, ham shu zamoncha obrazlarni ishtirda bizga albatta navda Viktor Seyitdiler, Qozonning eng populyar stilistlarining birisi G'oliya Safina yordam etdi. Hamim G'oliya Safina siz bilan. Xayrli kunlar, sizga rahmat. Meni bu zo'r rahmat aytasim keladi Yolqin jurnalina. Meni shu proyekt ham stilist olarak ham ведущий olib boruvchi olarak chaqirganlari uchun bu proyektni menga taqdim etgach, men bittagin quvonib rizalashdim. Lekin bu mening uchun shunday bir vizit bo'lib turdi. Chunki biz kundalik turmushda bunday kiyinib yurganmiz, unda
tarixli bo'lgan shunday aksessuarlarni yosh o'smirlar obrazlarida qo'llanu bu bir yengil ishlardan bo'lmadi. Lekin biz bittaga yaxshi boshqarib chiqdik. Shulay bu proyektning o'zinchaligi yosh o'smirlar o'zlarini sotib ola turgan kiyimlardan obrazlar tuzuydi. Biz shunga belgilari bitta komfortli bo'lgan kiyimlarni sayladik. Ham bizga biz 5 proyekt tushirdik. Shu 5 proyektni tushirganda bizga romantik bittaga zo'r rahmat aytdik. Shunga ularga biz zo'r rahmat aytamiz. Kerakdagi spesial romantik bizning boshqa birinchi shig'ishda bizning romantik kiyimdan olingan obrazlarga milliy aksessuarlarni qo'llanu. Men sizga rohatlanib shusha shug'ulni taqdim etaman. Bek rahmat sizga, bek rahmat. Demak, hurmatli do'stlar, hozirgi vaqtda uzoq xususmicha, hozirgi bek rohatlanib birinchi kolleksiyani e'lon etamiz. Demak, xonimlar ham afandilar, yigitlar ham qizlar, hurmatli muhtaram qonaqlarimiz, sizning qarshingizda romantik tayyorlama bilan turmushga oshirilgan Big Motor proyekti obrazlari kuchli olqishlar bilan qarshi olamiz. Do'stlar, haligi obrazlar bilan tanishib yetuvchi sizni Valiya Safinaga topshiramiz. Valiya, rahmat. Bir necha so'z aytib ketasan bu obrazlar ko'rinda biz bu obrazni boshlab ishlari uchun hozirgi sezonda trendovi bo'lgan tuslardan boshlab ishlardik. Bu bizning albatta endi zangar tus. Yosh o'smirlar bu tuslarni o'zlarining kundalik turmushida bitta motorika kullana oladilar. Shulay biz tuslarda oq tuslar ham qora tuslar. Bizning bugungi pakazning tag'in bir o'zenshaligi bu bazaviy obrazlar qo'llanu. Yosh o'smirlar o'zlarining kundalik turmushida kullana olib turgan ekan. Ham siz ko'rib keta olasiz. Biz bunda turli aksessuarlar ishlab ketdik. Masalan, bizning birinchi modelning aksessuari bu Mori Mori украшение аксессуары deb turishadi belki. Ikkinchi modelda bizning o'sha tatar qolib bizangishi aksessuari mana shunday motorikdir. Bu bizning shusha obrazlar to'g'ri keldi. Shulay har bir qizda bizning masalan bir qizdan aytib o'tasizlar, onda biz shunday motor qilib aytdik. Bu
кішкенелерден күнделік тұрмышта қызлар шушылай кіріп киініп, шулда матур күбәде бұйырға мүмкіндер. Бик тә гармонично һәм бик тә современно смотрится дигән рушка. Шулай ук безнең монда күрергә мөмкин без зәңгәр тренч кигән кызда татар халыклары һәм шулай ук мур бизәнү әйберләре һәм мари шуаш бизәнү әйберләре балаларны менә монда сез күреп китергә мөмкинсез. Шулай ук әйтеп үтәсем килә, бу безнең романтик, бөтеннән җыелган образлар, бәяләре бик тә яхшы. Һәрбер кеше үзенә бу образларны салып алырга мөмкин. Бик зур рәхмәт Алия, бик зур рәхмәт романтик кибетенә, бик зур рәхмәт безнең модель кызларда. Мәйданларда безнең озатып торабыз. Һәм инде шуны да әйтеп узарак килгәндә, алкышлык әле хөрмәтле дуслар. Безнең яратабыз безнең татар халкы алкышларга яратабыз. Артистларны, барысы сәхнәдәге кешеләрне алкышларбыз отырган яратабыз. Димәк, безнең инде хәзер алга таба уеннарыбыз булачак. Бигрәк тә нинди уен дип сорасагыз, ойында лотерея. Беренә сорау, барыбызда лотерея билетларын алдымы? Бармы? Күбегездә? Уяласызмы әллә? Калдымы безнең лотерея билетлары? Кемнәрдә юк лотерея билетлары буларыгызны күтәрәсез? Тарихта 2 тапкыр алырга дип уйламагыз. Инде хәзер кемнәрдә юк, менә тегедә юк дип уйлап тора. Әйдә үзем алып барыйм. Үзем. Сез миңа әзер генә ярдәм итегез дип, каршыга килеп булса да. Тапкыр юк. Юк, сез үзегез хәзер киләсез. Добре, честно разговор. Кемдә юк? Сездә. Чөнки сез беренче тапкыр сораганда кеше әзрәк иде. Хәзер бу бәйрәм башлады. Бармы сездә сәйде? Сездә бармы? Тапкыр. Әйдәгез. Вот. Эти бүләкләрне төзәтәбез. Булма барыгыз да. Яхшы иде. Димәк, безнең хәзер без рандом рәвештә уйнатачакбыз. Рәвештә бирик хәзер. Әлегә менә безнең ялкын журналында үзенең рандом аппараты бар. Инде ул бик барыбызда белән лесная рандом аппаратына күчкә алкышлар бирик әле. Безнең барлыгы 112 лотерея билеты. Шулай бит, хәзер инде без менә сгенерировать бастык һәм барыбызда күрәсезме? Это номер 59 димәк кирәк турында. Кайсыгызның 59? Бармы 59-лы? Бармы? Безнең без әлегә Bizden biraz sizden için bana isminiz neyse? Neyse, bizden bana hazır rüştə, lottereya rüştə. Biz başta просто приятный подарочкlar разыгрывать, değil mi? O anlarısı indi soğuk yürekler. Söyleştik mi? Bana hazır rüştə приятный подарокlardan birisini hazır sen atar deydim. Eyler öylesi düz kere sayılar, görünümde işte sen de bilsin, değil mi? Sarı, yeşil, yeki altız, rosalı. İngiliz mi söylüyorsun? Yeşil mi söylüyorsun, değil mi? Abi yeşil üstte özünü, ooo! Krut! Alkışlı güzel bende. Tamam. Ben kardeşim kimizin tamam. Bulekler var. Aleyhisselam gibi. Tamam da basarız. İden bilet olsun. Siz de bilet olsun paylaşırsınız. Bildi mi? Yaxşı. İyi. Bastık 29. Var mı kadar 29? 29. Son var. Yalnız biliniz bundan eminiz. Sizler вообще şarkı rektörde. Bugün için söyleyeceksiniz. Mondarımızın üstlerinin olarak atığı kızıl, sarı, yegi, zenger. Zenger, çekizinin ticalında zenger. Ama da Volpari canağı. Zaten bazı rahmetlerin çocuk bakımlarına başlayacak. Paraya çarpsız seni geçerim. Ama bana hazır idi. Bana hazır. Biz indi sonra bulaklarımızda. Oynatamaz. Bana hazır. Söyleyip koyamıyorum. Ayda kız. Bana basit söyleyip koyalım. Sonra hazır. Bana basın. Aha. Söyle. Şimdi biz hazır. Bulaklar giriştik. Şulaydı. Biz basabız. Zgenerировать kakam 49-шы son çıktı bizden birde. Kimde 49 aytınız hele. Cemaat, hürmetli kulaklar, hürmetli dostlar, hürmetli bizden tomarşaşılarımız. Bugün dışarıda yok değil mi? 49-şı son yok. Yaxşı Allah'tan alırsanız 7. 7-ci nomer.
7-ci номер, şulay yok. Peki zor kulaklığa çıkıyor, yalan ahırı. Eğitirge. Так, дальше basarız. 74. 74, ben kimdir anlamadım. 74-ci номері. Kızın koştu bu tarafa saldınız mı sen? Biletlerden. Так, gittik дальше. Дальше basarız. 85. 85. Ooo. Ne güzel olmuşlar buna. Selamlik. Demek, sizga bilasizmi, 30 shunday ma'qul, shunday shigar, shunday go'zal, sizga narsa kerak. Albatta, Department Models model maktabida bir oy shu maktabga yuru mumkinligi bilan shunday sertifikat kuchli olqishlar bilan topshiramiz. Suratlar ilerlege şu bilan to'xtalib turib, o'zim ham to'xtalib turib, bizning hurmatli do'stlar, hozir konsert nomerlaridan var. Biz endi shunday yangi zamoncha, yangi yoshlarcha o'zgalarni chaqirdim. Ko'plaringizga tanish, shaxsan o'zimning yaratgan turkumim deb aytgan kerak olarda, ular bizning siz yaratgan, biz yaratgan Indiyaga Yıldız 2 proyektining jinguvchilari ol Qarash turkumi kuchli olqishlar bilan qarshilamiz. Günlerinde sine yoksunlarda, dünlerinde görüp düşümde. Günlerinde sine yoksunlarda, dünlerinde görüp düşümde. Kölgende uyansın bu şeref, kölgende yuvatsın bu şeref. Sina yurdu, sina kışına. You are the motion, sing a young, sing a shema. 1, 2, 3, go! Bu Qarash bizning Qarash. İşte almışlar Qarash türkümüne. Rahmat deganlar, rahmat. Samayli do'stlar, nechun kayflar? Yaxshi. Demak, bizning Qozonda Qorbo'zor bilan birga yoshlar, yoshlar uchun zamonaviy kiyim salonini sotuvchi kiyimlar o'z kolleksiyasini yetishtiruvchi brendlar Shopli. Hamda ular bugun shu bizning sharafa yig'ildilar. Demak, shiroatimizni sizga e'lon etasiz kelar. Gamma aktiv yashash ravishi olib boruvchi. Har vaqt iqtibor o'zagida bularga yaratuvchi qizlar uchun yaratlashtirilgan kiyim. Mana birida kiyimchi to'plashlar bilasizmi narsa deydi. Ularning fikricha zavodli bo'lish uchun
ko'p ақша kerak tugul degan fikrdalar. Mana endi hozir biz borimizda bilirmiz, ko'ramiz, onglarimiz ham endi hisoblanamiz. Qisqasi, qarshi olamiz Gamma kinotidan obrazlarni shunda biriga chaqiramiz. Rahmat edingiz. Do'stlar, haligi obrazlar bilan tanishib ketish uchun yanadan sizni G'aliya Safina topshiramiz. G'aliya, siz singa. Do'stlar, aytaylik, Gamma kinotidan olqishlab ketdik. Bu obrazlarni men Gamma kinotidan yarashdim. Bu obrazlar bilan narsa aytasim keladi. Unda bizning monoxromli obrazlar, bir kisdan kullanilgan obrazlar bu monoxromli deb ataladi. Ular bitta aktual. Shulay biz trendda bo'lgan qora tuslarni kullandik ham quyi yashil tusdan kullandik. Hamsa shunday motor, интересный obrazlar kelib chiqdi. Siz bu obrazlarni shu klipga borib ola olasiz. Tekshir rahmat, borimizda YouTube kanalimiz qizlarga tekshir rahmat. Hamida olamdan bitta uzatib qolamiz. Albatta o'qishlar bilan jamaat. Motor kimlarga o'sha mashg'ulotlar bo'lsa, shu sabab hozir kimlarga deb oldi obrazlar shidristonda chular kechlaydi. Olqishlasın ekan. Yaxshi, javob aktivni ishlar bunda. Menga qolsa hozir shu aktiv hisobda orttirib ishni birozgina pulaklar o'rnatib olmoq kerakdir. Nima kelishasizmi meni bilan? Albatta kelishamiz, borimizda kelishamiz. Hamida Alislayni shunda chaqiramiz albatta. Demak, biz boshlaymiz. Ham 46-nomer shaqtimiz bundan. Nomer 46, 46-nomer qaysi qizlar? Sizni shunda biriga chaqirasimiz kerak. 46-nomerning Jigibetning xo'jasi yo'q ekan. Dальше 28 28 Tuzaydan departament ma'lumot model maktabi bo'lish yoshdan 28 yoshga qadar как раз qizlar chaqiradi. 107 107 107 107 номер bormi? Isanmisiz? Yana alqishlaylik. Armonmisiz? Endi hozir sizga bilasizmi? Mana biz endi boshlab o'tdik qanday bo'laklar o'ynatamiz degan, который приятный подарочек deyman. Ham sizga shunday fikrni so'ylov mumkinchiligi. Sariq, розовый ol yoki qizil. Sariq quyosh desangiz, har vaqt bizda ko'ngilingizda quyosh bo'lsin, oyoz bo'lsin degan tilakda mana shunday temli marmeladni sizga bo'lak etamiz. Borlar bilan, bor o'shanda o'quvchilar sizning uchun bitta siyralar shodlanalar. Qutlaymiz, albatta qutlaymiz jamaat, qutlaymiz hamda qo'llab olqishlar bo'lak etilgan. What? Davom etamiz. Alloh tamam. Hamda o'zim taqdim bir barakatda. 25-номер. Номер 55. Мы вас приглашаем сюда.
55 nomer Zemfira. Mana Qorat turkumani javob qilishibdi. Zemfira, nendek tusni ko'proq qulayroq ko'rasan? Bilasizmi? Rozovый. Tamam, bilasizmi bu? Rozovый emas, qizil. Masalan, yuksalani qaraysan qarali. Nima bu? Miyatni. Oltisini so'raysan, amsiyama maxsus bizdan mana shunday bloknoti va telefonni qo'yib qara. Okey. Paksiya demak. Yaxshi, yaraydi. Xuddi biz mana hozir biz mana shu bo'lakni so'ylab qo'ying. Hozir aytaman sizga, mana bo'lakni so'yamiz. Demak, bu bizning romantik kibitini na sekundочку 3 minglik shularmi? 2 minglik sertifikat, 2 minglik. Romantik kibitini 2 minglik sertifikatni hozir sizga topshirishamiz. Ham aniga baxtli kishi 91-nomerni olgan bo'lsa kerak, ham o'sha shunda hozir shiga bo'lsa kerak deb aytib bitirdim, lekin u kishi ko'rinmaydi. Yana bizni olqishlamadi. Вот, Салават повезло. Hozir endi Salovat Abdulov jamoat. Mana shu bo'layotgan san'at topshiramiz albatta. To'playmiz. Nega bo'ldi? Alisada zo'r rahmatlar keladi, hammasizlar. Olqishlar bilan jannami. Zo'r rahmat. Endi biz o'zimizning konsert programmamiz davom etamiz ham. Sizdan hozir topshirasim keladi. Bundan keyin bizning tomoshachilar, mana bizning do'stlar, to'g'onlar, jirchilar, blogerlar yig'iladi demak kerak emas. Mana shu kelasi jirchini taqdim etgan oldidan qanday jirchini tugul endi bloger jirchi deb sizga e'lon etasi keladi, taqdim etasi keladi. Qisqasi qarshi olamiz. Bu g'ajoyib mulayim shibar Liliya Xayrullo. Sebepler
Liliya Xayrulina. Liliya rəhmət. Liliya Xayrulina. Bizning shosha жылы рәхәт Утра облысында бәйрәмдән алга таба дәвам итү дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Димәк, дуслар, инде киләсе образларны, киләсе брендларны сезгә тәкъдим итәбез. Mantra бренды үзенең коллекциясын сезгә тәкъдим итә. Димәк, соңгы трендларга туры китереп тегелгән жылы костюмнар, күлмәкләр барысында шушы кибетлегә җыелган. Һәм кирәк нинди һава торышы булуга карамастан, һәрвакыт Mantra кибете сезнең белән. Бүген нинди образлар җыелганын беләсегез килсә, игътибар безнең сәхнәбезгә. Bizning qizlarga hamda obrazlar bilan tanishib ketish uchun yanada siz top stilist Mariya Safina. Mariya, sizga. Bu obrazlarni biz Mantra kibetinden çıktık. Bu Mantra kibeti onların üzerine производствосы, onlar Qozon şəhərində şuşunday kostyumlar digələr. Limanda bir primer, neşeliklər sportivni bulma kostyumlarını maturita işləpələr bilan kiyib bulu və kütləsi kiyib itdim. Şulay onda bizning rubашкалар, şulay кожаный şalvarlar Mantra kolleksiyasında var. Бейсур рахмат sizga. Alloh taolo so'rdan so'ra boshqatda qolamiz. Endi albatta hamma qizlarni sotib qolamiz. Obrazlarni hazırlaydi, olishtirib mashaqlar. Zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Bizning odat qizlarga. Hurmatli do'stlar, mana hozir endi mening bilatim ko'plardan yaratgan mezgil kelishdi. Bu endi yana degan alegdagi boyaga bo'laklar o'ynatib ketdi. Biletlarimiz oldimani bormi? Biletlarda biletlarni qo'llanib ko'tarsinlar edi. Oyisamazdagi oho. Siz do'stlarimiz qanday biletlar taratdingiz masalan? Oyisa bizning odamda biletlar bo'lishdi deb aytdi hozir. Alisa, Lesnaya, Rahimov shunda beriga. Demak biz endi e'lon basamiz. 98 98 номер 98 есть у кого. Birinchida deb o'qasingiz yo'q. Bitta onlarda bor. 29 номер 29. Qanaqadir tomondan 29 bor. Bo'ldi. Bo'ldimi? Oldimmi deydi. Alg'anda bor ketdik. Mana shunday chestni bo'lgan shunday rahmat. 47 47 47 bormi? Bor, bor. Tegada birsi birdan qo'shgan ekan, men qo'lim ko'tarib turaman. Rahmat sizga. Ham sizga
Түсті direkt. Demek, мятный. Ime? Мятный. Прямо зарядили. Фиолетовый. Мятный, фиолетовый. Разноцветный. Мятный? О, вот это вкус. Я на него тоже, да. Прямо, да. А мы может, вот именно сосуд, да. Demek, sizden beş kalmışlar arasında koftasına, torun elektroatlarına gulak, ol kremler. Вообще torun gelgen. Tatlıyız size. Tatlıyız. Dальше varamız. 86. номер. 86. Var 86. Şöyle kalmışlar bana karşı oynadı. Ali Seyde. Иди ты скажи, кто это вы. Вот это могло полного разноцветный, фиолетовый, там сказал. Разноцветный, да, разноцветный. Love is жвачкалардан тұрған беш жвачка. Әр уақыт мәхәббәттә яшәгез, яратылып яшәгез. Һәм сезнең тормышыгыз менә мондағы әйтелгән сүзләр белән һәр вакыт туры килеп торсын, яме. Тотлыйбыз, алкышлыйбыз, һәм әйдә озатабыз. Ордына Әлеге шақыра тұрам, біздің бүләкті әзірлейлер, еме? Қазір жылап дегендің солды бүләктердің бірсі, кейті, басамыз 25, ширек сон, 25 бар ма бір кішіне? Йоқ, жақшы, кеттік дәлші, 110. Роберт Талпыға шалпышны күті. 110 yok, еме? Кеттік, ауға таба? О, бірінші номер кімді? Мен sizga shular qarab turibman. Вообще sizga вообще shunday motor, siz bilan Qozonning eng motor modeli bo'lar edi. Shunga ko'ra sizga Department Models model maktabidan shular sertifikat bilan ketamiz. Sizning uchun motor shomxonalar, sinalar, bizlar qo'shib o'zatamiz albatta. Agar bizning endi partnerlarga, yig'ilishlarga, sponsorlarga bek zo'r rahmat aytamiz. Endi jamoat jurtimlar bo'lamizmi aytingizlar. Mana barcha jurtimlar yaratishni kuchlar. Әйдәге салайсыз жүші жырлар барғанда біз енді қушылып, жырлап отырық енді бірән пикоктар яратты, пикоктар бармызда яраттамыз деген керек. Қысқасы баршалығыз янәдән Лилия Хайруллина! Сен менің отыралтығым, сен өзгере аласың. Енді
Yok. Alkışlar bilan uzatib qo'yamiz. Endi muxlislar, Shiroqdagi brendni sizga tanishtirib kelib jetdi. Unda bo'lsa, Zolotoy Pisok brendining endi bugun 4 yillik tarixi bor. Kolleksiyalar Moskva va Sankt-Peterburg kabi shaharlarda tigila, kiyimlarda boriq tabiiy to'qimalar g'ana qo'llaniladi. Demak, Armani Fagan Italiyadan trikotaj, 100% viskoza, tabiiy shifon, organza. Brend bir yo'la bir necha kiyim liniyasini turmushga oshiradi. Kundalik obrazlar, sport kiyimlari, klassik modellar ham albatta endi kishki kolleksiya. Mening sizga birgina so'rov boringizmi? Olaysa, ig'tibor bizning sahnamizga. Hurmatli do'stlar, ming zo'r rahmat deb aytamiz bizning qizlar hamda Mariya Safina hozir obrazlar bilan tanishtirib ketishadi. Bu obrazlar bizden более шумные женственные образlar, вечерние образlar. Kim geldiğinde мероприятиега кийимдер килейкен, менә шушы кибетнең образларына игътибар итәргә мөмкинсез. Шулай ук минем әйтеп киләм, безнең бүгенге показда головные уборы, бош киемнәре, шляпалар һәм билетлар мин кулландым. Бу безнең хәдрәс ателье дигән кибеттән алар үзләре белән шундый матур шәпәләрне тегәләр, билетларны тегәләр. Һәм аксессуарлар безнең образларга законченный вид бирәлгән шулатырып, бик тә матур, шундый женственный образлар килеп чыкты безнең Золотой Песок кибетеннән. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт дип әйтәбез. Дөрестә шәп матур кичке образлар күреп киттек без әлегә сезнең белән. Хөрмәтле дуслар, инде кызлар безнең әлегә образларны алыштыра торган вакытта biz инде үзебезнең бүләк уйнатуыбызны алга дәвам итәбез. Хәзер матур гына итеп үзебезнең лотерея билетларыбызны алып күрсәбез була. Күз алдында тотсагыз була, чөнки хәзер аларны без уйнатып алабыз. Әмма Алиса үзенең генераторы белән хәзер bizning hozir bo'laklariz manda avarni olib kelmadi men bo'laklar haliga bor deb aytga kerak. Hamma 68-номер FZC siz biridami? Номер 68 68 bormi? 68 aytamiz. Ikkinchi biroz emotsionalroq chunki sizga qizil ol ham fioletovoy ol Froteva Şef dediğimi, şef elbette. Sizden kutlayınız. İkinci rakamsa 52. Номер 52. 52. Номер var. Так, sizge fioletovoy ham qizil, fioletovoy ham qizil. Fioletovoy bilan bizni aytamiz, fioletovoy kremlari. Aşık kerak yo'qki, aynan mana to'xtatib ketishadilar, sizga
Можно почувствовать же. Вообще там лёд. И, кстати, вообще всем рекомендую. Вообще. А сейчас вот Бушхан, я кажу, вот это да! Так, широта назад. А зрите звук гулять не так, образно пояли. Он дай, так, право патетка. Димак, а зрите их проблем, их зон их проблем. Алеси баса, 36 номер шығарабызның экранда. 36. Мен хатта көз қарайбыраkken көре памиркішілер патетті қоялар енді. Ой, аларым номерлары шықмағаш. 36 номер yok mu? Алайса оған тұра басамыз. 79. 79. Тоқтағыз, 36 бар екен мұнда өзінің. 36. Екәңіз бірісі алғышлап алайым әлі? Сонда, бірәсіз көріншексіз. Бұл біздің Видите, мотор гамма кибеты, между прочим, магазин женской одежды. Да. Гамма. Подарочный сертификат. Вишмен сума жамага. Біздің выпал шыркомелден. Крашнер командасы. Уәкілен әксесін. Гамма өзімізден крашышты бүләкне. Даже пакеті білен бірге береміз. Пакеті білен. Тұтты Шундай позитив моменттар көп. Демек достар, недавно ұзалдатыға біздің қазір шыраттағы концерт номерін сізге манитасы келе. Енді ұзақ сүйреп тұрмай шақырам, егіттерді береге шақырам. Сіз яратқан, біз яратқан Қараш Түркімі! Егіттер, рәхмет етіңіз. Береге күтәлер сізді балалық залда отырушылар. Рәхмет етіңіз. Қараш Түркімі кешкі алғышылар. Қараш Түркімі, күшті алғыштар деген командасына бірістеді.
siydirer, g'ajablantirdilar. Mana hozir yoqma-yoqdan oshuvlar, motor yo'llari uchun zo'r rahmat. Biz endi kechamizni avvaldan davom etamiz. Hamshiralarga brendda to'xtalib o'zasiz. Mira Alloh bo'lsa, multi brend kiyimida. Birida Rossiya hamda Qozon dizaynerlari kiyimlari taqdim etilgan, zamon trendlariga to'g'ri kelgan kundalik obrazlardan boshlab, birisidan birisi zavodlarga, ishga obrazlarga qadar yerdan mumkin. Sizning e'tiboringizga multi brend kiyimida shulay turli aksessuarlarga da boy. Masalan, natural ko'rgan sumkalar, qo'yishlar, haligi aksessuarlar birovida betaraf qoldirmayashadi. Hozir endi biz o'zimiz o'z ko'zlarimiz bilan qarab ham ko'rib bitiramiz. Qisqasi boshlig'imiz sizning e'tiboringizga multi brend kiyim. Bizning bu multi-brend yigitinde turli rossiyskiy brendlarning kolleksiyasi ko'rsatilgan. Biz bunda endi turli tuslarni kullandık. Bu sezonda shulay bizning kishir tusida bitta aktualniy shulay bizning krem tuslar, yashil, quyi tuslar, hukm siraliydi. Shulay bu sezonning qolgan yarki elementi bo'lib, bu bizning yarki rozовый organzadan yasalgan shunday bluzka tura. Shulay mening bugungi yani нашу шаркадан ясалган жакетим тоже мульти-бренд кибетинен. Yaxshi bizga повседневный шулай нарядный образlar. Дегизор rahmat, multi-brend kibetine bizning motor obrazlari uchun bitta kelishib turgan obrazlarni kiygan, sizga ko'rsatgan modellarga Degizor rahmat. Mana hurmatli sizga bir so'rov ormandingizmi? Kayflaringiz nechik? Yo'q. Sonda tegiblar bo'ladi hozir aktivka bo'ladi, chiqamasdan bo'ladi deydi. A нет, elangiz bormizda birgalashib. Kayflar nechik? Voh, yaxshi. Endi hozir bo'layotganimizni biz o'ynatishimizni davom etamiz. Bunda bizning birozgina bo'layotganimiz hozir qoldi. Shulay. Biz hozir ularni o'ynatishga qo'shamiz. Aynan generatorni ochib qo'yamiz va bizning endi hozir bunda allaniyindagi zo'r saylov mumkinligi yo'q. Shunga ko'ra 65-sonni. Kimda bor 65-son? Biz endi sizni shu shunda chaqiramiz. 65-son vakili. Tabii oshmasa kerak qataganda birinchi ta'mirlasi kelib chiqadi, menga keldi deb. Sizdami? Ух ты! Sizga знаете что? Bunda tuzlar foydalanib turmaymiz. Потому что bunda почувствуй радугу. Скидал! Sizga
по акции Икавана, короче. Итак, дальше. Эй, давай. Тағын келесі. 58 сон, бар ма? 58 сон, 58. 58. Итак, сіз келмейше, мен өзім сіздің yanыңызға алып барам. Çünkü мына жошындай чупа-чупсик бар. Олар с доставки барабыздың. Да. Тұтып, айтайыз алғыштар белгілі. Вот. Әйе, біздің тағы бір бөлектеріміз, біздің білесіз тағы бір қазір екі биктеп солды бөлегіміз болды. Мына қазір жолы ойнатамыз. Башқасы қазір мен білем, бірсін білем. Алеся, әйе, сенің ердің өңімді керек. Демек, қазір біз басамыз. 24-ші сон кімді? Әйтіңіз әлі үшін құрметлі достар. 28-ші сон. 24-ші сон. 24. Yok. Görünmeyin. Дальше. 44. 44-ші сон. 44-ші сон. Сізде ме? Yok mu? А сізге могло ли нам повести? А я сюда дальше келесін деп айтырым. Ну ладно. Дальше. Көресіз бе неше кені? Біраз көптірді ме? Я тут. Вообще-то. 44-ші сон. Сізге білесіз ме біз? Бөлегінде біз ол әлігі электронды вариантта біз сізді сұраймыз. Жошы шара біткеш, ұйыштырушыларға бәлкі, меңа бәлкі еді, ұйыштырушыларға келіп сұрарға мен жеңуші дейді. Сізге бөлек ол енді біз енді қарадық «Золотой песок» деген бренд ұшылады. Міне әлігі кебеттен 3 күнлік сертификатны жәлемеше сізге бөлек етеміз. Алқышынымыз. Исіміңіз нешек? Исіміңіз? Не поняла ты меня? Они узап съедятся. Все, без полка было на них? Смотри. Вы не поняли, что ли меня? Идемте сюда. И ведь Селим. В общем, а что вы именно поняли? Золотой песок. Вот вам подарок «Золотой песок». Да. У нас есть такой бренд, магазин «Золотой песок», вот оттуда вам сертификат на сумму 3000 рублей. Вот это да! Чтобы вы воспалили, да, позовут? Подойдите к организаторам после праздника, и мы вам обязательно все выпишем. Только не забудьте, ясно? Ладно, то есть, я дал вам оставить. Дальше, самый гуляк oldu. Самый гуляк, ол енді біздің вообще мега крутой гуляк, вообще шеф гуляк. Бүгінгі шараға келген бүтін күшінде әлгі гуляк турында просто мечтает. Демек, біз басамыз сені 51-ші сон, бар маманда. 51-ші сон, 51, 51, 51, 51. Yok. Yok, bu bayağı өзі тегақта қызлар бүгінгі переодеваются, и шылар Кімденге? Кім? Аида. Ну, Аиданы қазір бұлар шығарып тұрмаймыз енді, потому что ішін өзіңіз білесіз. Ну, шылай да, прямо гулякка. Аида! Сен бізді ешідерсің бі? Ол кейді әлігі шылар көре. Біз енді алға гулякка тапшырамыз, мұна шышындай. Алиса, тут тұрайын, пожалуйста. Мұна шышындай футболка. Бұйды ғады футболкадан түгіл, бұл ялқын журналынан, ялқыннан мақсус бірашындай брендлі футболка. Әмеді ялқын музыкаларына түгіл, әйді хом білен бірлікті ішкәділген бірашындай шеп, крутой, кәтті, тәкі, самый классный футболка. Тапшырамыз біз. Бірінде смотримыз, сен алып бүйде тұрмады. Все, тегенде кірәді чупа-чупс береміз, сен чупа-чупс болды деп өзіна бұл футболканы алады. Құтлымыз, сүргі өрден құтлымыз. Сұраққа, әмін алғышымыз жаңағат, алғышымыз. Şimdi biz yine hazır göreceğiz bu yıllardan motor şartlar bulurken değil şu an buraya hazır idi. Vakit uzaklaşıp bir şey parçalamız sahnemiz göründe İlgiz Şehreziyev. Ediniz birgeler.
Илгиз Шайхразиев! Рахмат, Илгиз! Рахмат ijodlarına, rəhmət obrazlarına, rəhmət olmama deməkliyilə. Hörmətli dostlar, biz armadınız var ya, min bilən oturuşdaki көп tamaşaçılarımız, bizden qonaqlarımız, dostlarımız mənə nəfdə hazır şıraşaq kolleksiyana küttülər. Şuna görə də hazır uzaqlap söyləyib turasa kilməyim, özünün də tezrək ucu kolleksiyana əliqə şırışını, əliqə nomerini hürəsi ilə sizin də şuna dedi bulayım. Şuna görə telefonlarınızla qollarınızla hazır oğalığız, motor etdiklərində düşürə başlayalım. Çünki hazır şuşunda şıraşaq bizdən Big Motor tarix kolleksiyası, həmin də əliqə kolleksiyasına Big Motor jır başqarıcısı Xəcəyib Şibər Tatyana Yefremova Qonşoğlu.
Татьяна Ефремова sizning kuchli olqishlaringiz. Mashayev motor tovushli Rashid qizi Tatyana Ефремова hamda tarix turli holatlarning milliy kiyimlari bilan ilhomlanib ishlangan etnik elementlarni o'z ichiga olgan zamoncha brend minerallarga kuchli olqishlaymiz. Zo'rahmat menga o'sha tarix kolleksiyasining yetakchisi Joshua Bergashev rasmiyda hozir bizning lotereyalar orqali borimizdan bilamiz. U Aleksey Dmitriev. Alekseyning hozir Joshua Bergashev boramiz. Aleksey rahmat. Ишәмсез, здравствуйте, арулармысыз карандашлар. Менә без инде беренче тапкыр Крашинны үзебезнең тарихыбызда, Крашин культурасына бәйле булган тарих дигән брендны сезгә представлять иттек бүген. Безнең тарих дигән бренд инде яшьләргә дип багышланган. Алар безнең киемне киеп йөреп, үзләренең тарихларын онытмас өчен ул инде безнең күбрәк уличный стиль. Һәм мин монда шакырып китәсем килә безнең совместный бренд Коминики генә түгел, Елена Якупова. Инде ул да күбрәк дизайнер ролен уйный. Һәм мин дә берничә әйтер өчен микрофон бирәм. Бренд «Тарих» – это в первую очередь комфорт, стиль, присутствие этнического компонента. И главное, что он сделан в Татарстане. Buyuk rahmat, hurmatli do'stlar, olqishlar bilan bitik haligi kolleksiyalarning yetakchisi Aleksey Dmitriev hamda G'omar Jo'shunda bosib turishi barliq kishilarga zo'r rahmat. Buyuk rahmat endi mana bu bizning shu kolleksiyalarning oxirgisi edi. Lekin shu o'rndan nasalibidasi kerak. Hozir shunda biriga sahnamiz turida chaqirasi kerak. Mayli siz degan model qizlarni ko'rdingiz, lekin uyushtiruvchilarni bir kishini ko'rmadi. Shunga ko'ra ularni hozir shunda biriga chaqiramiz. Barliq yolg'in komandasini sizdan kuchli olqishlar bilasizlar. Shunda biriga chaqiramiz. Hem şu şef şarabı uyuşturmalar için onlardan zo'r rahmat. Yolg'onlar sizni shunda biriga chaqiramiz. Barcha saktor mas'ullari Valiya Safiyevni chaqiramiz. Department Models model maktabida shunda biriga chaqirib zo'r rahmatlar aytamiz. Mana shunday o'quvchilar har vaqt uyushtirilib tursin. Shunday joylarda sizlar aktivitetiz. Birga bo'ling, birdan bo'ling. Bu bizning oddiy ishlarimiz tugul endi holatlarni barliq millatlarni birlashtirib turishi, Intershap proyekt uchun albatta Yolqin jurnalini Department Models model maktabini ham Valiya Safiyevni zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Robert Islomov ham zo'r rahmat kelgan uchun, bizning chorani bizam chiqargan uchun. Hamida istalakka foto tushirib boramiz nima birida. Endi sizlar bir olqishlar olib qarasanizlar, bularni bilamiz, ko'ramiz barimizda. Yilmayib, qaraymiz. Yilmayib ko'rsatamiz. Hamida, hurmatli do'stlar, sizning daftaratingizga yolg'izlarning bosh redaktori Elnaz aka sizga rahmat. Alqishlar borasida xayrli ishlar bor, endi so'z aytganim degani. Yo'q, mana sizga ishlar. Qizlar rahmat sizga. Agar boy-boy so'zlarni quvvatlab, bu ishni turmushga oshirib boshqarib chiqqan qizlarga, bizning yordamchilarga, partnyorlarga birinchi shaharda o'zimning komandamga zo'r rahmatimni aytaman. Siz afarin boringizga bo'ldirib chiqdik deb o'ylayman. Sizga da sho'g'an deb o'ylayman. Bizni bunday shunday sho'rlar yoshlar uchun shunday zamoncha formatdagi sho'rlarni biz tomonda o'zgarga istabmiz, planlashtiramiz. Shu orqali ideyalarimizni, takliflarimizni biz ham oshib ham yashash sho'rlarga qadar deb o'ylayman. Zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Siz kelasiz sho'rlarga Zo'rahmatlar barmizlar, barliq yurishlarda, barliq kelgan qo'noqlarga barliqlarga rahmat. Isanlikda ko'rishing, isanlikda ko'ring. O'zingizni saqlang.